Kıtalık denatı sakasira barten depekke bilir bulbuta ıratta. Aksini 7 günüger kıtalık ünkün orundan sambıla terelibite 35 sıla tollu. Bu ansambıl bir jekergen kudduk ügüs kölüne oğunu ıtçatı ünküge huyan bilgin datığı sirge kulturon eskusta saydıtıgar ürdük tamnaqtık üledir. Кыталык саха народной үңкүүтүн чоролоогу спорду кытта жөрелен сайыннарар эмеңе хаңалас улугуттан биллилях коллектив болар. Кыталыктар 35 сылларын чарчитинен кең кабаанак тәрәһиннәрен бастыгы түһүмәхтәре аксыне алта сетте күннәригер маяга кыталыкка ытылыннылар. Кыталыктын дайы заналнай ахага сүнкү күрәгә алта улустан уны жакускай кораттан 504 үңкүүтү оготуттан кыржагагар тие кыталык оготчат эстетический кинигер түмтә. Улустар бары әлбәттә. Биһиги оглорбут, чаттарбут сайдарын тоһугар бу биһиги культура хылынан кылапыт болар дигәнне. Үңкүү күрәгән балыгынятын быгытынан бары кыттаачылар кыталык ансамбл кыһыл көмүс репертуарыттан бир үңкүүнү толордулар. Күрәк гран-притын жакускай кораттан сандал үңкүү ансамблын кыра бөлөгалла. Үз бөлөккө лауреаттар, дипломаннар уна аналааттар эңерелиндилер. Аксыны сетте күнүгер кыталык ансамбл төрөбүт күнүгер кыталык спортивный бальный, уна отечественный бальный үңкүүлөргө турнирдар ытылындылар. Современный улах путугар бу культура уны спорт көрүнгөн чөтөрбөккө тыылуагарды болун куракка бартын сайыннарыкка нада ден барыбытыгар сел задача турар. Михаил Захарович Сивцев кыйы вальса проект агата болар. Кенеке гулаһинин кыталыктар эме өйөн олохтоо кыржагастарга күз көмө болаллар. Хаме хастахтар бу биха агын састахтар кергенни шариннардан. Хүрдәгы чөйдө кыталлар бу бихи бастакара кытты бу болбатах. Бихиге бурдук бальны үңкүнөн жарыктанмыппыт, уже 100 сылбыт. Кыталык өбүлөйүнөн аксыны 13 күнүгер маяга, 17 күнүгер Хотугулуу илинги федеральный университет культурный кинигер, сүрбе бир күннәригер фитнеска, оны стол тенигер кыталык биригер улахан көн көрөстер ытылдыктара. Екатерина Ефремова, Николай Афанасьев, Василий Петров, Саха телевидениета, Механалас.